muraho. Yigeze gutera ubwoba Ronald Reagan wategekaga Leta Zunze Ubumwe za Amerika aca umurongo ntarengwa mu nyanja ya Mediterane, amubwira ko niba yumva neza ko Amerika ari igihangange yawurenga maze ibikurikiraho mukazabyiga mu mateka. Ibyo byashyize Colonel Muammar Gaddafi ku mwanya wa mbere w'umwanzi Amerika yari ifite ku butegetsi bwa Reagan wakundaga kumwita Mad Dog. Muretse gato, abakiri bato bumva ibigwi bye bakagira ngo ni ibikabyo, ariko uyu mugabo wategetse Libya imyaka 42 amateka agaragaza ko yari igihangange kandi akagira umwihariko mu bakuru b'ibihugu babayeho n'abazabaho kuri uyu mugabane wanjye nawe Afrika. Bamwe bamufata nk'umuyobozi washatse guhindura Afrika akazitirwa na bagenzi be batumvaga ingenga bitekerezo n'icyerekezo kizima byakorwamo, mu gihe abandi bayobozi bagenzi be bamushinjaga kwishyira hejuru yabo yishingikirije ubukungu rurema yatatse mu gihugu cye mu bukoryo bwinshi no kubihenuraho. Colonel Muammar Gaddafi rwose umunsi umwe aritonda yitegereza Mobutu wategekaga Zaire. Uyu ni umuboyi w'abazungu. Kimwe n'abandi bategetsi yagiye agarukaho mu bwishongozi bwe, bamwe bemeza ko butatandukanaga n'ukuri kw'imiterere y'abategekaga muri icyo gihe ndetse na bamwe mu bariho kuri ubu. Nyuma yo kubagezaho ikiganiro kigaruka ku mabanga mwahishwe y'ukuntu isi yibye umutungo wa Colonel Muammar Gaddafi amaze kugambanirwa no kwicwa urw'agashinyaguro mu nkuru twababariye ikazamura agahinda n'amarangamutima ya benshi, tugakurikizaho igitabo Green Book Gaddafi yanditse ubwe n'intoki ze aninyega cyane imikorere y'inteko zishinga amategeko muri Afrika, akaba yaranishwa gicigatiye hamwe n'imbunda no mu bwoko bwa pistoli yari ikozwe muri zahabu. Hari abasangira ngendo bakomeje kutwandikira inshuro zirenze imwe badusaba kugaruka ku mibereho y'abana ba Muammar Gaddafi, aho baherereye n'ibyo bari gukora, ndetse by'umwihariko kuwitwa Saif al-Islam Gaddafi utarahwemye kugaragaza ko azagera ikirenge mu cyase kugira ngo abanyalibiya bakinafite byinshi bibukira kuri se bongere gufubikwa amafufu n'amafaranga. Ibi kubitekereza no kubigarukaho si ukuzura kaboze, ahubwo nuko birimo isomo rikomeye cyane ryo kugereranya injangwe n'ingwe. Ubw'ingwe ikaba ubuzima bw'abanyalibiya ku butegetsi bwa Gaddafi, nawe injangwe ikaba ubwo babayemo kuri ubu. Libya ni igihugu nako ni cyenda gusa n'igihugu kuko cyitwaga Libya kuri ubu, ari n'abadatinya kuvuga ko cyajyanye n'urupfu rwa Gaddafi bakurikije uko cyahindutse kuva mu 2011 ubwo yamaraga gusanga basogokuruza. Impamvu ni nyinshi inshuti yanjye, iy'ingenzi ishingiye kuri Gaddafi ubwe, cyane cyane kuba nta butabera yigeze ahabwa bujyanye n'uko yishwe. Icyo ni icyambere. Icya kabiri ni ukwivanga kw'ibihugu by'amahanga mu bibazo by'imbere muri Libya, by'umwihariko ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa bitigeze byifuza na gato ko Libya yakongera kwitwa igihugu kundi. Aya magambo yavuzwe na Mustafa Fetuli ku itariki ya 22 z'ukwa 10 kwa 2018, umwe mu banyamakuru bakomeye kandi b'inararibonye akaba n'umunyalibiya, nyuma y'imyaka 7 Colonel Muammar Gaddafi yishwe. Inguzanyo zitagira inyungu, umuriro w'ubuntu kuri buri muturage wa Libya, ubuvuzi bw'ubuntu werekejwe n'abaganga b'inzobere bakoresha ibikoresho bigezweho, kurangiza amashuri waba utarabona akazi ugatangira guhabwa umushahara wakabaye uhembwe iyo ufite akazi, guhabwa isambu, inzu n'ibikoresho by'ubuntu ku muturage wese ushaka kwinjira mu buhinzi bwa kijyambere, hakiyongeraho naho guhunika imyaka yose uzeza, kwigira ubuntu kuva amashuri y'incuke, abanza, ayisumbuye na kaminuza n'ibindi byiza byinshi twagarutseho. Muribuka ko aribyo byari bitatse paradizo y'igihugu cya 16 mu bunini kuri isi dutuye. Wamaze guha abaturage utegeka ibyo byose, wakwiyumva ute? Colonel Muammar Gaddafi utarukiyita perezida yategekaga Libya mu muderi w'icyafatwa nk'ubutegetsi bwa kivandimwe mu cyo yise Jamahiriya y'Abarabu ya Libya. Gaddafi yategetse Libya muri ubwo buryo, agacishamo akanahinduranya uburyo bwo gutegeka iki gihugu binyuza mu kijyanye n'ubumwe no kwihagararaho kw'Abarabu, ubundi akifashisha ubusosiyaliste bwa cyarabu cyangwa se ubwa kisilamu, ahanini bijyana no gufashanya, kuzamukira rimwe, kugeza ubwo yaje kwihimbira ku giti cye uburyo bushya bw'imitegekere yise Third International Theory cyangwa Third Universal Theory and Gaddavism yazanye mu 1973. Iyi nayo mwazabishaka ubwo tukayibavira imuzi twifashishije bimwe mu bitereka bumenyi bigarukaho. Yemwe nimureke tujye ku cyatuzinduye cyo kureba aho umuryango wa Gaddafi uherereye kuri ubu. Uyu mujyi kurimo amaduka menshi agurisha amatelefone, ndakura iryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti. Niba nawe wibaza ikibazo nk'iki, sigaho kubunza imitima wirirwa ushakisha, kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu. Uhereye ku mafaranga 150 gusa, iri duka riraguha telefone zigezweho za Samsung na iPhone n'ama accessoires yazo nka charger, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi. Kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17 Pro Max na Samsung Galaxy 05 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda, urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana n'igezweho ibizwi nka top up, urayizana ukongera udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana n'igezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store ni uko iguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2. Waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara, iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka, hakurya haba haparitse abamotari ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 07847286 no kuri website wa@futuremobile-store.rw. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store, telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe.
Icyizere cyanjye mu kubaka inzu nishimiye nacyeguriye inzobere mu bwubatsi, abanyamwuga kandi babizerwa. Birumvikana yuko amafaranga nateganyirije inzu yanjye ntashobora gupfa kuyatera inyoni. Nagize amahirwe yo guhura na Messi Limited. Nabasabye guhera ku mbata y'inzu y'igishushanyo, ndashima. Mbabwira kumbarira ibikoresho bizayigendaho, nabyo ndabishima. Navuganye n'abakiriya benshi bubakiye mbere, sura n'imishinga yabo, nsanga niba nta makemwa. Mu kunyubakira inzu yanjye bazayimpa baranakoze finisage, yewe ngenda ninjira gusa. Abangaba si babafundi wishyura bwacya ntumenye irengero. Oya, nta nubwo bagusaba amafaranga y'umurengera ngo bisagurire. Bagenzwa no gutakisha umujyi inyubako zizaramba n'ubwiza. Messi Limited, ikigo gikora imishinga y'ubwubatsi bw'amoko yose, niba ukuriye guha icyizere. Duhamagare kuri 0727 73 0860 cyangwa usura ibiro byacu ku Muhima. Ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatatu mu 2011 ubwo haburaga iminsi 217 ngo Gaddafi yicwe, umunyamakuru wa Elo News witwa Riyad Moses yatumiye umuhungu wa Colonel Muammar Gaddafi witwa Saif al-Islam Gaddafi kugira ngo agire ibyo amwibariza kuri politike ya Libya n'ukuntu papa wageramiwe nabo mu burengerazuba bamusukagaho umuriro utazima nkaho rwose bafitanye ibibazo birenze kuri ibyo abantu bari bazi. Yamubaje cyose apfa nabo mu burengerazuba ku buryo bagambirira kumurimbuza umuriro nk'uwa Gehinomu. Ahera kuri Leta Zunze za Amerika, Ubwongereza, maze ikibazo kibanziriza cyanyuma umunyamakuru Riyad mubaza by'umwihariko icyatumye Ubufaransa na perezida wabwo w'icyo gihe Nicolas Sarkozy byari bishyushye cyane, ndetse Ubufaransa bugwaruza isi yose busaba ko Gaddafi yakurwa mu nzira vuba na bwangu. Atari indimi yavuze ko nta kindi bapfa atari ubutunzi n'amafaranga atagira ingano bahaye Sarkozy mu buryo butandukanye, ahubwo yanavuze ko amafaranga yabo ariyo yamugije ku mwanya wa perezida yari yicayemo, anamusaba ko yatangira gutegura gushaka uko yayishyura. Mbere na mbere Sarkozy agomba kubanza kwishyura amafaranga yafashe muri Libya kugira ngo yiyamamaze. Rwose twateye inkunga kwiyamamaza kwe, dufite ibizibiti byose kandi twiteguye kubishyira ku karubanda. Ikintu cya mbere dusaba uyu mwijogonyozi ngo ni Sarkozy ni ukwishyura abanyalibiya. Twamufashije kuba perezida ngo nawe azafasha abanyalibiya, ariko reba aradutengushye. Mu byumve ko vuba tuzashyira hanze ibizibiti byose birimo impapuro hamwe yewe n'iz'amabanki. Nyuma yaho yagiye no kuri Al Jazeera none haza no guhishura amabanga twese twahishwe. Yavuze ko Nicolas Sarkozy ndetse na bagenzi be bo mu Burayi na Amerika ari abarozi n'abicanyi kabutindi. Avuga ko leta ya papa we n'abaturage bari Libya bakorewe akagambane kandi baza kuvumbura ko Nicolas Sarkozy, CIA n'andi mahanga yari abirimo. Ibyo yavugaga ni igikuba n'ishyano ryigeze kugarukwaho muri Libya mu 1998 ubwo mu bitaro by'abana bya Al Faith aho nyine muri Libya ngo hakoreraga abaganga b'abanyamahanga batandatu baturukaga muri Bulgaria. Aba rero bari baroherejwe mu kiswe ubufasha no gusangira ubumenyi ku mpande z'umuryango w'Uburayi na Libya. Aba rero ngo bakoze amahana atari bwigera baho mu kiganga aho bafataga impinja zivutse bagahita bazitera amaraso arimo virusi itera sida. Nuko ababyeyi batangira kubona abana babo bafite ubwandu kandi bo batabufite, imibare iriyongera ku buryo abana 426 byemejwe ko batewe amaraso arimo sida. Nuko leta ya Gaddafi byinjiramo basanga koko abana batewe amaraso ku bwende kandi byakozwe n'abo bazungu. Gaddafi yahise avuga ko abo bagomba guhita bahabwa igihano cy'urupfu nta kabuza, kuko n'ababyeyi b'abana nicyo basabaga, kuko abenshi muri abo bana nabo bari bamaze gupfa. Ikibazo cyaje kubizamo rero ngo leta ya Gaddafi yatunguwe n'ukuntu amahanga yose yahuruye agasaba ko abo bantu batakwicwa, hazamo ndetse n'abaperezida b'ibihugu barahaguruka bajya muri Libya guhendahenda Gaddafi ngo yenda adindiza igihe cyo gushyira mu bikorwa igihano cy'urupfu bari bakatiwe. Ariko ngo Nicolas Sarkozy wari inshuti yabo yohereje ubugira kabiri umugore we Cecilia Sarkozy asaba ko abo bantu babamuha. Biza kurangira ku itariki ya 24 z'ukwa karindwi kwa 2007 Perezida Nicolas Sarkozy agiye mu bitangazamakuru batabivuganye, maze yemeza ko abo bantu barekuwe na Libya. Ibyo yahise abyemeza maze babura uko babigira, bemeza ko bagiye kubyigaho. Gusa muri ibyo bihe ngo bari bamaze kuvumbura ko kuva kera iyo batabavumbura bari bagambiriye kurimbura abanyalibiya babinyuje muri virusi ya sida. Yahise avuga ko n'ibindi bihugu byabigendamo gahoro mu kwizera abaganga mvamahanga baba baje mu bikorwa byitwa ubufasha hano muri Afurika. Ibyo yavugaga yanabisubiyemo nyuma yuko papa we yishwe. Ntimurambirwe cyangwa mugire ngo twibagiwe ya ngingo yatuzinduye y'abana ba Gaddafi. Baherereye nyuma yuko se yishwe? Ubundi Muammar Gaddafi yashakanye n'abagore babiri babyarana abana 8. Umugore wa mbere batanamaranye igihe kinini yitwa Fatih al-Nur. Uyu bashakanye mu 1969 babyarana umwana umwe witwa Muhammad Gaddafi. Naho umugore we wa kabiri ari nawe babyaranye abandi bana 7 basigaye yitwa Safia Farkash. Uyu we bashakanye amezi make nyuma yo gutandukana n'uriya wa mbere kuko bashakanye mu 1970. Nuko we babyarana Saif al-Islam Gaddafi, Al-Sad Gaddafi, Mutasim Gaddafi, Anbar Gaddafi, Aisha Gaddafi, Saif al-Alab Gaddafi na Kamis Gaddafi. Gusa iruhande rw'abana b'8 yabyaranye n'abagore babiri tumaze kubona, Colonel Muammar Gaddafi yarafite n'umwana rera atabyaranye n'umwe muri bari abagore, n'umukobwa witwaga Ana Gaddafi.
Duhereye gato kuri Safia Falkash, umugore wa kabiri wa Gaddafi, ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu mu 2012 mu nkuru yiswe Fallen Queens, Libya's Desperate Housewife, ikinyamakuru The African Report cyanditse ko Muammar Gaddafi ngo yahuriye na Safia Falkash wari umuforomokazi mu bitaro bya Benghazi mu 1971 ubwo yari afite imyaka 21, kuko Safia yavutse mu 1950. Nyuma yo gushyingirwa, umwana wabo w'imfura yavutse mu 1972. Uyu mugore ufite ibisekuru muri Bosnia, kuva icyo gihe atangira inzira y'ubuzima bw'ubutunzi n'ubutegetsi, kandi imyaka yose umugabo yamaze ategeka Libya niwe wamenyekanye nka First Lady. Uyu mugore utarakunze kugaragara mu ruhame nk'uko bigenda ku bandi ba First Ladies, imbaraga yagiraga ku butegetsi bw'umugabo we zasaga naho ari nke cyane, ariko zigakorera inyuma y'amarido bitewe n'uko umugabo we yamwizeraga cyane. Ukwizerwa kwe kwabaga karusho iyo byageraga ku ngingo yo guha inshingano umwe mu bakomoka mu miryango ya bombi, ahango Gaddafi yaramwumvaga cyane. Nimero y'ibihumbi 2669 y'ikinyamakuru Jeune Afrique handitsemo ko guhera mu ntangiriro z'ubuhungiro bwe nyuma y'uko Tripoli irindimukanye n'umugabo we, Safia Falkash ngo asigaye ari umugore ufite agahinda gakabije. We n'abahungu be babiri n'umukobwa we Aisha babanje gutuzwa mu nzu y'akataraboneka yahawe na leta ya Algeria mu nkengero z'umurwa mukuru w'icyo gihugu Alger, nyuma bahungira muri Oman no muri Arabia Saudite, gusa bitewe n'uko atakunze kwigaragaza cyane mu itangazamakuru no mu biganiro bitandukanye, aho aherereye kugeza ubu ntawe uhazi neza, nubwo amakuru menshi yemeza ko ashobora kuba ari mu Misiri. Ni mu gihe umugore we wa mbere Fatah Al-No we rwose yatandukanye na Gaddafi nyuma y'amezi 6 babana, ariko bakabyarana uriya mwana umwe Muhammad Gaddafi. Amakuru avuga ko uyu mugore yapfuye ku itariki ya 23 z'ukwa karindwi mu 2018. Kubirebana n'abana be, Gaddafi yabyaye abana 8, abahungu 7 n'umukobwa umwe. Umwana we mukuru ari nawe rukumbi yabyaranye na wa mugore batandukanye ni Muhammad Gaddafi. Muhammad Gaddafi ni umuhungu w'imfura wa Colonel Muammar Gaddafi, yavukiye Tripoli ku itariki ya 15 z'ukwa gatatu mu 1970. Bitandukanye n'abandi bavandimwe be, uyu muhungu Gaddafi yabyaye kuri wa mugore babanye amezi 6 gusa, ntiyagaragaye muri politike cyangwa igisirikare, ahubwo yari yarihebeye ubucuruzi n'ikoranabuhanga. Nubwo yari imfura kuri se, ntiyigeze yishimira kwifatanya nawe mu butegetsi bwe cyangwa ngo ananugwanugwe mu bashobora gusubirira se ku butegetsi. Yabaye umuyobozi w'ikigo rutura mu by'itumanaho Libyan Post Telecommunication and Information Technology Company, ni ikigo cyagenzuraga imikorere y'iby'itumanaho kikita cyane ku mikorere ya telefone na serivisi za internet muri Libya. Iruhande rw'ibyo, Muammar Gaddafi yabaye na perezida wa komite olympique muri Libya, ari naho wenda yamenyekanye cyane, gusa ntabwo yagiye mu bindi bya politike. Inyandiko z'ibinyamakuru nka Jeune Afrique zimusobanura nk'umugabo utuje kandi udakunda ibya politike, nubwo se yabaye muri iyo mikino imyaka 42. Mu 2011 ubwo se yicwaga, inyeshyamba zamufungiye mu rugo rwe i Tripoli. Inyeshyamba nyuma zaje kumurekura, ndetse intambara irangiye ahungira muri Algeria, ahava yerekeza muri Oman, kandi kuva icyo gihe ubuzima bwe buri mu ibanga. Nta cyaha na kimwe yarezwe, yewe n'inyeshyamba ntizigeze zifuza kuba zamwica cyangwa ngo zimukorere icarubozo ubwo zamufungaga. Umwana wa kabiri uzwi cyane wa Gaddafi ni Saif al-Islam Gaddafi. Uyu ni umuhungu w'imfura Muammar Gaddafi yabyaranye na Safia Falkash, yavutse ku itariki 25 z'ukwa gatandatu ku cya 1972. Numwe mu bana ba Gaddafi wamenyekanye cyane mu muryango we, akaba yarafatwaga nk'ushobora kumusimbura ku butegetsi, kandi na n'ubu ngo aracyafite ako kayihayiho. Ubwo yafungurwaga mu kwa gatandatu kwa 2017 mu nkuru uhuyize Saif al-Islam Gaddafi, Al Jazeera yanditse ko uyu mwana wa kabiri wa Gaddafi yari nawe muntu wa kabiri mu butegetsi bwa se. Yize muri London School of Economics, aho yakuye impamyabumenyi y'ikirenga PhD mu by'ubukungu. Ari kuri iyo kaminuza byavuzwe ko igitabo gisoza amasomo ye ngo cyanditswe n'undi muntu, bagashinja kaminuza ko yafashwaga na leta ya Libya igihe umuhungu wa Gaddafi yahigaga. Ibi nabyo ni mudushakira urwururukanzu, nta kabuza tuzabiganiraho. Uburyo rwose izi kaminuza zahahamuye benshi ngo ni izambere mu myigishirize no gusohora abanyeshuri b'incabwenge, zigira zitya zikakira zabitugukwaha, ugasanga zatanze impamyabumenyi zizira ubumenyi mu mitwe y'abazihawe. Maze wakumva ngo mwene kanaka yizaha, ibikuba bikagukuka, ariko wareba ibyo akora mu nshingano ugasanga ntahuriye n'uwizi no muri Afrika. Yewe mureke dukomeze. Saif al-Islam yigaragaje nk'umuntu w'imitekerereze igezweho, akaba umuntu ujijutse cyane ku ngingo y'ububanyi n'amahanga, by'umwihariko mu bijyanye n'imikoranire n'abo mu burengerazuba bw'isi. Uyu muhungu wa Gaddafi nta mwanya n'umwe wa guverinoma yigeze mu myaka 42 y'ubutegetsi bwa se, ariko yabaye umujyanama wa se mu by'imitegekere, kandi nyuma yumvikanye cyane avugira ubutegetsi bwa se igihe bwari bugeze aharindimuka. Uretse imbere muri Libya, n'amahanga yarabibonaga ko Saif al-Islam ari ugomba kuzasimbura se ku butegetsi, aho yari yitezweho kuzana impinduka zimwe na zimwe mu by'ubukungu no gushyiraho itegeko nshinga rishya rizanagendana no kuvugurura umubano wa Libya n'ibihugu byo mu burengerazuba. Kubera kutihanganira bigaragambya no kubakorera icarubozo agamije kurinda ubutegetsi bwa se, tariki 27 z'ukwa gatandatu kwa 2011 nibwo isura ye mu ruhando mpuzamahanga yatangiye guhindanywa. Ubwo urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rwasohoraga impapuro zo kumuta muri yombi akurikiranweho ibyaha byibasira inyoko muntu bijyanye n'icarubozo no kwica abantu batavugaga rumwe n'ubutegetsi bwa se.
yafashwe n'inyeshyamba mu kwezi kwa 11 mu 2011 ahitwa Zentan mu gihe cy'imyaka 6. Mu 2015 yakatiwe igihano cy'urupfu n'urukiko rw'Itiripoli adahari, ariko ntabwo cyashyizwe mu bikorwa. Ubwo yavaga muri gereza ya Zentan mu 2017 inyeshyamba zamuhaye imbabazi. Mu 2021 Saif al-Islam yatangiye kugaragara mu bikorwa bya politike bya Libya, aho yatangaje ko ashaka kujya mu bikorwa byo kwiyamamariza kuzasimbura se. Yemeranya na bamwe mu bari bamushyigikiye ndetse yigaragaza nk'ushaka kugarura ubwumvikane bwa politike mu gihugu. Yatanze impapuro zo kwiyamamaza nubwo amatora atigeze aba. Kandidatire ye nayo ntabwo yigeze yemerwa bitewe na za mpapuro zo kumuta muri yombi za ICC ndetse na byaha yahamijwe n'urukiko rwa Tripoli. Amatora muri Libya yarasubitswe kandi kugeza ubu nta uzahazaza huyu Saif al-Islam muri politike, kuko yita umucunguzi wa Libya agahamagarira abantu bwiyunge. Anenga cyane akaduruvayo kavutse mu gihugu nyuma y'ubutegetsi bwa se ndetse no kuboko kw'amahanga mubera mu gihugu cye. Kugezana n'ubu kandi aracyashakishwa na ICC, ariko Libya yanze kumutanga. Saif al-Islam yibereye muri Libya ajya aho ashaka, cyane cyane mu bice by'amajyepfo n'uburengerazuba bw'iki gihugu, kuko ari wayoborwa n'inyeshyamba bavuga rumwe. Aracyafashwa n'ubwoko akomokamo n'akarere Libya iherereyemo ndetse n'abandi bari inshuti zase. Aheruka kugaragara bwa nyuma mu 2024 mu mujyi wa Zintan. Al-Saad Gaddafi niwe muhungu wa gatatu wa Colonel Muammar Gaddafi. Yavutse ku itariki ya 25 z'ukwa gatanu mu 1973 i Tripoli muri Libya. Uyu muhungu wa Gaddafi ni umukinnyi w'umupira w'amaguru wawukinnye kandi akanawuyobora muri Libya. Yakinnye mu cyiciro cya mbere muri Libya, abakapiteni w'ikipe y'igihugu, akinira Perugia, Udinese na Sampdoria zo mu Butaliyani. Nubwo izo kipe yazigezemo, nyamara byaragoranaga kumubona mu kibuga. Nyuma yaho ngo yaje no guhagarikwa kubera gukekwaho gukoresha imiti yongera imbaraga, ariko hakaba andi makuru yavugaga ko uko kugendwaho kose kwaterwaga n'impamvu za politike. Nyuma yaje kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Libya. Ubwo yariyoboraga yubatse ibikorwa remezo bya siporo, ateza imbere umupira n'andi mavugurura. Nubwo atagaragaraga muri politiki, ariko yari afite umwanya ukomeye mu gisirikare, by'umwihariko mu mutwe w'ingabo zidasanzwe Special Forces. Ni umutwe washinjwe guhohotera abigaragambyaga bamagana ubutegetsi bwa se mu 2011 kandi ngo ku mabwiriza ya Al-Saad Gaddafi. Nyuma y'uko ubutegetsi bwa se buhirimye, yahungiye muri Niger, nuko icyo gihugu nacyo gishyirwaho igitutu cyinshi. Ubutegetsi bwa Niamey bufata umwanzuro wo kumwohereza muri Libya, arafungwa muri gereza ya Al-Abda i Tripoli, aho abantu ba hafi ya Gaddafi bari bafungiye. Al-Saad Gaddafi yashinjwe gutegeka iyicwa ry'umutoza w'umupira w'amaguru mu 2005 witwaga Bashir al-Layan. Yashinjwe gukoresha nabo umutungo wa leta, ruswa no guhangana bikomeye n'abigaragambyaga mu 2011. Ifungwa rye ryateje impaka cyane mu 2018 ubwo hajyaga hanze amashusho amugaragaza yakubiswe yakorewe iyicarubozo rikomeye muri gereza. Mu kwa kane kwa 2018 urukiko muri Libya rwamuhanaguyeho icyaha kijyanye n'urupfu rwa wa mutoza. Mu 2021 Al-Saad Gaddafi baramurekuye ava muri gereza nk'ikimenyetso cyo kwimika ubwiyunge. Amaze kurekurwa yavuye muri Libya yimukira muri Turkiya, kuri ubaherereye mu murwa mukuru Istanbul. Babayeho Vocational Training Center MVTC, ishuri ry'umuryango mpuzamahanga udaharanira inyungu Fondazione Babayeho Onlus, rikigisha imyuga n'ubumenyingiro mu gihe gito. Amezi 6 burangije kwiga ugahita ujya mu kazi. Bigisha gutwara no gukanika ibinyabiziga, amategeko y'umuhanda, gusudira, gutunganya imisatsi, ubwubatsi, ubudozi, gufotora no gutunganya amashusho, indimi n'amahugurwa kuri mudasobwa. Nzamagana y'urubyiruko rwiza amashuri abanza rugakomereza muri Babayeho Vocational Training Center. Uyu munsi bakaba bari mu kazi, abandi ari abakoresha. Iri shuri riherereye mu murenge wa Ririma mu karere ka Bugesera. Fondazione Babayeho Onlus yashinze iri shuri itanga inkunga cyangwa scholarship zo kuryigamo ndetse n'izo kwiga mu zindi kaminuza ku rubyiruko rwo mu karere ka Bugesera rutishoboye. Iri shuri rifite amacumbi ku bahungu n'abakobwa, rigatanga n'amafunguro ku biga bataha n'abacumbikirwa. Ntabwo tuzi icyo hazaza haduhishiye, gusa icyo tuzi ni ukuhategura, ariko kwiga muri Babayeho Vocational Training Center. Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Mutasim Gaddafi niwe mwana wa kane wa Colonel Muammar Gaddafi. Mutasim Bila Gaddafi yavukiye i Tripoli ku itariki ya 18 z'ukwa 12 ku cya 1974, apfa mu 2011 ku itariki 20 z'ukwezi kwa 10 aguye Sirte muri Libya. Uyu muhungu ari mu bana ba Gaddafi bari bakomeye mu gihe cy'ubutegetsi bwa se, kuko yari n'umujyanama wa se mu by'umutekano w'igihugu. Yatangaga raporo y'umutekano w'imbere mu gihugu, ubutasi nuko ibikorwa bya gisirikare byo kurwanya iterabwoba biri kugenda ako kanya kuri se nta wundi muntu abajije.
niwe mwana wa Gaddafi wari ukomeye mu bya gisirikare bitandukanye na mukuru we twabonye Saif al-Islam we wirunduriraga cyane mu bya politike. Kubera kuba mu nzego za gisirikare kandi mu bushorishori bwazo, Muammar Gaddafi yari yarafunguye kampani zigenga zicunga umutekano mu gihugu. Mu 2009 yagiye Washington abonana n'abategetsi ba Amerika barimo Hillary Clinton wari umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga. Mu ntambara yo guhirika ubutegetsi bwa se mu 2011 niwe wayoboye ibikorwa bya gisirikare byo kurwanirira ingoma ya se. Ibindiro bye byari Benghazi, yaje kubyimurira mu mujyi wa Sirte aho savuka. Uyu muhungu yabaye umuyobozi w'urugamba w'ingenzi cyane cyane mu mezi yarwo ya nyuma. Muammar Gaddafi yafashwe matekwa n'inyeshyamba ari muzima zimufata amashusho zimuha amazi yo kunywa, ariko nyuma yaho yaje kwicwa mu buryo na n'ubu butarasobanuka. Umurambo we werekanwe ku karubanda uri kumwe n'uwase Gaddafi mbere yuko bayitwikira yombi mu butayu. Muammar Gaddafi nundi muhungu wa Colonel Muammar Gaddafi. Uyu muhungu yavutse ku itariki ya 20 z'ukwa 12 mu 1975. Uyu nawe akaba umuhungu wa Safia Falkash. Nubwo atamenyekanye cyane muri politike nk'abakuru be, Muammar yari umuntu ukoresha cyane izina rya se n'ubukungu bw'umuryango wabo. Yarashinzwe ubugenzuzi bw'amazi yose ya Libya, ibyo bituma aba nk'uwicaye ku kigega cy'ubukungu bw'igihugu. Ni umusore wiberagaho mu buzima bwo kwinezeza nk'abandi bose barenze uruhombero, akayamvugo yabubu. Mu buzima bw'iraha ry'akataraboneka, uyu mwana wa Gaddafi kimwe n'abandi bana b'abategetsi hirya no hino ku isi yatemberaga aho ashatse n'igihe abishakiye, ariko nawe yagiye avugwaho gukora ibyaha. Nko mu 2005 yashinjwe n'ingiko z'ipari mu Bufaransa ibyaha byo guhohotera abakozi b'amahoteli. Urubanza rwaje kurangira bemeranyije kubikemura mu bwumvikane. Muammar wakundaga gukubita cyane, mu 2008 polisi y'i Geneve yamutaye muri yombi we n'umugore we Aline Skafe ukomoka muri Libani, ibashinja gukubita abakozi babo bo mu rugo. Ni ibintu byateye ikibazo gikomeye cya diplomasi hagati ya Libya n'Ubusuwisi, ku buryo Libya yahise ifata Abasuwisi babiri nk'ingwate inahagarika ubucuruzi bw'amavuta hagati y'ibihugu byombi. Nyuma y'uko ubutegetsi bwa se buvanyweho, Muammar yahungiye muri Algeria, nyuma ajya muri Oman, hanyuma aza gutura muri Libani. Mu 2015 Muammar Gaddafi yashimutiwe muri Libani bikozwe n'itsinda ry'abayisilamu b'abashia ryari rigamije kumushakaho amakuru ku ibura rya Imam Musa al-Sadel. Uyu ni umuyobozi w'abashia waburiye muri Libya mu 1978. Nyuma yo kurekurwa n'iryo tsinda, inzego z'umutekano za Libani zaramufashe zimushyira muri gereza kugeza amagingo ye. Libya yakomeje gusaba ko afungurwa kuko mu 1978 ubwo Musa al-Sadel yaburaga, Muammar yari umwana muto w'imyaka 3 gusa. Abamwunganira mu mategeko bavuga ko afunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko kuko nta ruhare yagize mu kibazo cy'uriya imamu waburiwe irengero. Abasesenguzi mu bya politike n'imirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu basobanura ko Imam Musa al-Sadel ari umuyobozi wabayeho ukomeye ku ruhande rw'abayisilamu b'abashia by'umwihariko aho muri Libani. Uyu mugabo wavukiye muri Iran mu 1928 akaza kwimukira muri Libani mu 1959 yamenyekanye cyane nk'umuyobozi w'abanyeshuri n'abaturage b'abakene, ashinga ishyaka rya politike n'umuryango w'idini witwa Amal Movement. Yari umuntu wubashywe cyane uharanira amahoro n'ubutabera ku baturage bari Libani bose kugeza mu 1978 ubwo yakoreraga uruzinduko muri Libya. Mu kwa munani ku 1978 Imam Musa al-Sadel yagiye muri Libya ku butumire bwa Muammar Gaddafi agira ngo baganire ku bibazo by'amadini n'amahoro muri Libani. Nyamara ariko akigera Tripoli we n'abandi bantu babiri bari kumwe, Sheikh Mohammed Yacob n'umunyamakuru Abdul Amir al-Sadel, baburiwe irengero mu buryo bw'amayobera ku itariki ya 31 z'ukwa munani mu 1978. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi imyaka 47 irashize, nta muntu n'umwe wababonye cyangwa ngo yumve ibyabo. Mu kwiregura, leta ya Muammar Gaddafi yavuze ko al-Sadel yasohotse muri Libya ajya mu Butaliyani ndetse inatanga ibimenyetso by'ibipapirano byo ku kibuga cy'indege cya Roma, ariko Ubutaliyani bwarabihakanye buvuga ko nta bimenyetso bihari bigaragaza ko yigeze agerayo. Kubera iyo mpamvu Libani na Iran byamenye ko al-Sadel yaburiwe irengero muri Libya kandi Gaddafi ubwe ngo niwe wagombaga gusobanura aho ari. Nyuma y'uko ubutegetsi bwa Gaddafi buhiritswe mu 2011, umuryango wa Musa al-Sadel n'abayoboke be basabye leta nshya ya Libya gusobanura aho Imam al-Sadel yarengeye, ariko nta gisubizo gifatika kigeze gitangwa kugeza ubu. Uburusiya na Syria byasabye kenshi Libani kurekura uyu muhungu Muammar wa Gaddafi, ariko kugeza na n'ubu ntabwo birakorwa. Saif al-Arab Muammar al-Gaddafi niwe muhungu wa gatandatu wa nyakwigendera Colonel Muammar Gaddafi. Iri zina Saif al-Arab risobanuye inkota y'Abarabu. Uyu muhungu nawe yavutse kuri Safia Falkash avukira Tripoli mu 1982. Yize mu Budage muri kaminuza yo mu mujyi wa Munich aho yabaye igihe kirekire. Saif al-Arab Muammar al-Gaddafi ntiyarazwi muri politike kuko yikundiraga ubuzima busanzwe n'imyidagaduro kurusha kwinjira mu bikorwa bya leta. Ugereranyije n'abandi bavandimwe be, Saif al-Arab ntiyigeze ahabwa imyanya mu butegetsi cyangwa mu gisirikare.
yaba nyina na se bombi bamufataga nk'umwana wigumuye ku mategeko yabo kuko yakundaga gukina, kwishimisha ndetse no gusohokana n'inshuti ze, kandi ntiyifataga nk'uwo mu muryango wa perezida cyane, ibyatumaga ngo se atamwizera. Mu gihe cy'ibitero bya otani muri Libya mu 2011 indege z'uwo muryango zagabye ibitero ku nzu ya Gaddafi Tripoli, maze uwo muhungu we n'abuzukuru be batatu bapfiramo ku itariki ya 30 z'ukwa kane 2011. Icyo gihe otani yavuze ko yagabye igitero ahantu hari ibikorwa bya gisirikare kandi ko itari igamije kwica abasivili. Urupfu rwa Saif al-Arab rwababaje cyane Colonel Muammar Gaddafi kuko yamufataga nk'umwana utarashakaga kwivanga mu bikorwa by'ubutegetsi cyangwa ibya gisirikare n'ubukungu bw'igihugu, kandi ko yari umwana utarashakaga amakimbirane. Ibyo byatumye urupfu rwe rumubabaza kurusha urwa bamwe mu bandi bana be. Mu nzu Saif al-Arab yiciwemo, se Gaddafi nawe yari ahari igihe icyo gitero cyagabwaga, ndetse ngo igisasu cyamuhitaniye babuzukuru batatu cyaguye hafi ye, ariko babasha kurokoka. Kubona rero umwana we n'abuzukuru be batatu bamuguye mu maso ngo byamushigisha umutima ku buryo bukomeye, birushaho kongera uburakari bwe kuba mu burengerazuba ndetse no kumwereka ko isi yose yamugambaniye. Nubwo yari perezida kandi arambye ku butegetsi, Gaddafi yari umuntu ufite imyumvire y'uko umuryango ari ikintu cyera kandi gikwiye kurindwa, kandi akizera neza ko ari ryo shingiro nyaryo ry'igihugu, ari nako yabyanditse mu gitabo cye Green Book. Urupfu rwa Saif al-Arab rwamushenguye umutima nk'umubyeyi atari nk'umuyobozi gusa, kandi nyuma yaho mu ijambo yavugiye kuri televiziyo y'igihugu, Colonel Muammar Gaddafi yagize ati: "Abana banjye barishwe, ariko Libya ntizatsindwa. Tuzakomeza kurwanira igihugu cyacu." Umuto mu bahungu ba Gaddafi yitwa Khamis Muammar al-Gaddafi, nawe rero yamubyaranye na Safia Farkash. Khamis Muammar al-Gaddafi yavukiye Tripoli mu 1983. Yari muto mu bahungu ariko akabungenzi mu bana ba Colonel Muammar Gaddafi. Yayoboye igisirikare gikomeye muri Libya mbere yuko sakurwa ku butegetsi kuko yanitiriwe brigade idasanzwe ya 32 yitwaga Khamis Brigade. Iyo brigade yari ifite abasirikare barenga 10,000, ikaba yarafatwaga nk'ingabo zizewe cyane za Gaddafi zishinzwe kurinda umuryango we no guhangana n'abigaragambya. Khamis Gaddafi yize igisirikare n'ubuyobozi bw'intambara mu Burusiya, aho yakoreye imyitozo yihariye mu butasi n'itumanaho rya gisirikare. Mu gihe intambara yo guhirika ubutegetsi bwa se yari irimbanyije, Khamis Gaddafi niwe wayoboraga ibikorwa bikomeye byo guhangana n'abigaragambyaga mu mijyi nka Misrata, Benghazi na Tripoli. Ingabo zamwitiriwe Khamis Brigade zavuzweho ibikorwa by'ubugome no gukoresha imbaraga z'umurengera kubigaragambyaga, kubafunga no kubica, kubatwikira inzu no kurasa abasivili. Ku rundi ruhande ariko abari bashyigiye ubutegetsi bwa Colonel Muammar Gaddafi byarangiye bamuvuga nk'umusirikare w'intwari warindaga igihugu gishaka kurimburwa n'abanyamahanga. Khamis Gaddafi yarashwe mu kwezi kwa 8 kwa 2011 hafi y'umujyi wa Talhuna mu majyepfo ya Tripoli. Indege za otani zagabye ibitero ku modoka yararimo, iby'urupfu rwe bihita bitangazwa bwa mbere n'abarwanyaga leta ya se, ariko guverinoma ya Gaddafi ibanza kubihakana ivuga ko akiriho. Nyuma y'amezi make amakuru yo gupfa kwe yemejwe n'abategetsi bashya bari Libya. Khamis Gaddafi yarazwi nk'umuntu w'inkazi wumvira se cyane kandi utarigeze ashaka politike, ahubwo akayoboka igisirikare. Abari bamwegereye bamuvuga nk'umusirikare wagiraga umwete, utaravugaga byinshi ariko wakoraga cyane. Yari afite umutima ukomeye kandi ari mu bantu banyuma bari kumwe na se ku rugamba mbere yuko bombi bicwa. Numwe mu bana ba Gaddafi bapfiriye mu ntambara yo kurengera ubutegetsi bwa se. Urupfu rwa Khamis Gaddafi rero rwabaye ikimenyetso cyo kugwa k'ubutegetsi bwa se, kuko yari umwe mu bayobozi bakomeye bagombaga kubusigasira ku kiguzi cyari cyo cyose. Nibyo kuko nyuma gato y'urupfu rwe nibwo umurwa mukuru Tripoli wa Libya wahise wigarurirwa n'abigaragambyaga, hanyuma Muammar Gaddafi nawe aricwa mu minsi mike yakurikiyeho. Aisha Muammar al-Gaddafi niwe mukobwa rukumbi Muammar Gaddafi yabyaye. Aisha yavutse ku itariki 25 z'ukwa 12 mu 1976. Yize amategeko muri Al Fatah University i Tripoli, nyuma akomereza mu Bufaransa aho yakuye impamyabumenyi mu mategeko mpuzamahanga. Yabaye umwavoka, umunyapolitike n'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu. Uyu mukobwa azi kuvuga neza Icyongereza, Icyarabu n'Igifaransa. Izina rye ryamenyekanye cyane ubwo yabaga umwe mu bari bagize itsinda ry'abavoka bari bahagarariye Saddam Hussein wahoze ari perezida wa Iraq mu rubanza rwe nyuma yo kuvanwa ku butegetsi. Mu 2006 Aisha Gaddafi yashakanye na mubyara we w'umusirikare, babyarana abana 4. Umwana we muto yapfuye mu 2011 mu bitero otani yagabye ku rugo rw'iwabo. Numwe muri babuzukuru batatu ba Gaddafi twigeze kuvuga ko bamupfiriye mu maso. Mu mwaka wa 2009 Aisha Gaddafi yari intumwa y'amahoro y'umuryango w'abibumbye yibanda ku kurwanya sida n'uburenganzira bw'abagore n'abana muri Afurika. Nyuma yo kwicwa kwa se Muammar Gaddafi mu 2011 Aisha yahungiye muri Algeria hamwe n'abavandimwe be n'abana babo. Nyuma amakuru avuga ko yaje kwimukira muri Oman aho yaherewe ubuhungiro. Kugeza ubu Aisha Gaddafi aracyariho ariko ntakunze kugaragara mu ruhame. Aheruka kugaragara mu kwa 10 kwa 2024 i Moscow mu Burusiya ubwo yari yitabiriye igikorwa cyo kwerekana ibihangano bye by'ubugeni. Ni ibihangano bivugwa ko byari bigamije kwibuka umubyeyi we n'umuvandimwe we. Hari amakuru yagiye atangazwa avuga ko ashaka gusubira muri politike ya Libya, ariko kugeza ubu ntibizwi inzira zabicishamo. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka, n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike,
bandangiye ivuriro Eva Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha murakoze cyane. Ivuriro Eva Life rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Eva Life, icyizere cy'ubuzima. Mucuruzi ngufitiye inkuru nziza, wivunika rwose kuko Swatasi irahari ku bwawe, iragufasha muri byose ukeneye. Wowe icyo usabwa no gukora urutonde n'ibisobanuro by'ibyo ushaka kugura, byose bigomba guturuka i Dubai, amazina yabyo, ubwoko bwabyo, ingano yabyo n'umubare, hanyuma Swatasi kabigufashamo. Wivunika wishyura amatike y'indege, hoteli, umwanya n'ibindi bigenda ku rugendo rwawe kuko ayo mafaranga wayazigama. Itike y'indege yarahenze cyane, amafaranga yishyura icyumba cya hoteli kongeraho amafunguro n'ibyo kunywa, utibagiwe umwanya ndetse n'amafaranga utanga ujya kugura na kiriya. Sigaho rwose ibyo bishinge Swatase kuko uwo mutwaro yawe ugutuye. Iyi kampani zabyoroshya ikungure kurushaho maze ayo mafaranga kugarukira ari inyungu aho kuba igihombo. Mu byo tubafasha kugura i Dubai harimo imashini z'ubuhinzi, izo mu nganda, izo mu biro, imashini zimesa, izikora indi mirimo itandukanye, spare parts, imodoka, telefone, mudasobwa, amasaha ndetse n'ibindi byo mu maduka bituruka i Dubai. Akandi gashya rero nuko mbere yo kubigura tubanza kukwereka amafoto n'amashusho wakwemeza ko ari byo tukabigura. Ibi bikoresho iyo bitumije bikugeraho hagati y'iminsi 2 n'3 kubinyura mu ndege, mu gihe ibinyura mu bwato byo ari hagati y'iminsi 30 na 45. Swatasi yishyura atageze kuri 1/3 cyayo yose wari kwifashisha mu gihe wagiye i Dubai, maze ikagufasha kwegeranya ibyo waguze no kubikugerezaho bigiye. Ushobora kutuganaho dukorera igikondo cyangwa ukatwandikira kuri 0788 67 85 97. Gukorana na Swatasi ni ukuzigama amafaranga, umwanya no kwirinda ibikujagaraza. Harya muribuka ko nyuma y'urupfu rwa Gaddafi binyuze mu kagambane k'umuryango w'abibumbye bahise bamusahura imitungo ye kugeza no kuri Rwandatel yari mu Rwanda. Ubundi mu buryo bwa politike mpuzamahanga kunyura mu muryango w'abibumbye maze bagasaba ibihugu byose kwijyanira imitungo yose ya Gaddafi wari umukino w'ibinyoma muri politike byitwa interstate lies, bikagendana na fear mongering hamwe na strategic cover ups. Ubwo rero abibuka ikiganiro twabagijeho ku itariki ya 31 z'ukwa 12 kwa 2023 tugaruka ku binyoma karundura muri politike, tukagiha umutwe ugira uti ibinyoma karundura abanyapolitike batubeshya haba mu Rwanda n'ahandi ku isi. Ibyo mwarabyumvise hamwe na Dr. John Joseph. Kiriya kinyoma cyacuriwe mu muryango w'abibumbye yari ikarita iruta izindi yo kuzibisha n'abari kuvugira Gaddafi, kuko mu buryo bumwe cyangwa ubundi Gaddafi yari yarasize muri buri gihugu cyane cyane byo muri Afurika imitungo myinshi abategetsi babyo batari kwigondera. Kubabwira rero ko iyo mari bayi yabo nta nuzayibahuguza byabaye nka supaguru bari babometse ku munwa, ku buryo ngo Muammar Gaddafi yahamagaye inshuti ze bari barabanye hirya no hino, zose zikamukupa izindi zikamushyira muri blacklist. Abandi bategetsi bo ngo yabatumyeho ambasaderi bari Libya mu bihugu byabo, ariko babimana n'umwanya wo kumva ubutumwa yaboherereje, kandi ngo mbere barabyiganaga buri wese yifuza kumva ijambo ryaturutse Tripoli kuko buri gihe ryagendanaga n'agafuragiro k'imishandiko y'inote yo gushyira mu bikorwa ibyavuzwe. Nakabuza Colonel Muammar Gaddafi yazize imitungo ye kuko byanagarutsweho n'ababizi kuturusha. Tugana icumbikino rero sinagenda ntabibukije ko buriya Gaddafi yakoresheje ibiganza bye byose arwanira abanyafrika, ariko yiyibagiza yanyura bwenge y'umunyazimbabwe Benjamin Bulombo warushije abandi bose kurwanira abanyafrika atari umuyobozi cyangwa undi wese wabitorewe. Mbere yuko Benjamin Bulombo yitaba Imana yabanje kugira inama abandi bose ngo bazashaka kurwanira abirabura kumenya neza ko iri kubarwanira ugomba gukoresha akaboko kamwe akandi ukagakoresha wirinda abo banyafrika nyine uri kurwanira kuko uzabarwanira nabo bakurwanya. Niyo mpamvu uyu Benjamin Bulombo yaranguruye ati, each time I want to fight for African rights, I use only one hand because the other hand is busy trying to keep away Africans who are fighting me. Ati buri gihe nshatse kurwanira uburenganzira bw'abanyafrika nkoresha ukuboko kumwe gusa kuko ukundi kuba guhugiye mu kugerageza kwigiza abanyafrika baba bari kundwanya. Kubera iyo mpamvu ubwo mu 1959 yapfiraga mu majyepfo ya Zimbabwe mu gisagara cya Bulawayo mu bikombe by'imisozi ya Matobo, yaryamiye ukuboko kw'abagabo nk'intwari ya bose, nuko abazungu n'abirabura bajya mu kigandaro n'ikiruhuko kuko nyine yamenye ubwenge bwa nyabwo bwo kurwanira abirabura, ariko nawe yirwanira kuko bicunze nabi bo ubwabo bakwivugana mbere yuko bivugana abanzi babo. Uzuye Muammar Gaddafi, Patrice Emery Lumumba, Thomas Sankara, Kwame Nkrumah bose bakugabira inka y'indabukirano kubw'iyi nama y'inyamibwa.
niyo mpamvu incabwenge y'umunyasenegal Leopold Sedar Senghor yamaze imyaka 20 ari perezida wa Senegal arwanira rubanda, ariko nyuma y'imyaka 20 tangaza ko ibyo kubarwanira bivuyemo, ashyira hasi bya politike n'umwanya wa perezida, yemera kujya kwiyandikira imivugo ngo azarwanisha ikaramu nibatamwumva ariko ntibazamwice, azakomeza atanga ubutumwa burimo chaque morceau de verre cache un ennemi. Ubwo abazi urufaransa basigurira abandi, amafufu n'amafaranga bibafubike. Bye. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora, gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa3.iremetravel.rawa. Wigeze wibaza ushobora kubona inzu nziza ku giciro ushoboye cyangwa se ubutaka bufite ibyangombwa butarimo ibibazo? Nta mpamvu yo gukomeza gushakisha, ibisubizo byose biraha. Imari Real Estate turagufasha kugura no kugurisha ibibanza, amasambu ndetse n'amazu yaba mato cyangwa manini. Dukata amasite meza kandi yizewe, tukayagurisha mu mucyo no mu bwitonzi. Ufite amafaranga make, ntugire ubwoba, turagushakira inzu cyangwa ubutaka bujyanye n'ubushobozi bwawe. Ufite ubutaka buto cyangwa bunini, turagufasha gukora inyigo y'inzu wakubakaho bijyanye n'ubushobozi bwawe. Dufite ubunararibonye mu gutanga ubujyanama ku butaka wagura buzira ingaru, mu kwirinda amakimbirane bushingiyeho, mu bunyamwuga buzira amakemwa. Nitwe ducunga amazu yawe mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri 0783 57 86 72 cyangwa utugane ku mbuga nkoranyambaga zacu nka YouTube na Instagram, hose twitwa Imari Real Estate. Imari Real Estate, twubaka icyizere, inzozi zikaba impamo.